pe minum. Mana tiba-tiba boleh di sini. Nasa biawin nong anak isip udang mo kita no perjalanan no tangiat kumawi nong asal tahu aku perkari juga Nunggu donyan rohku mana di kuko nong sahalakmu di hutan. Sugari arong dope damak persinuani dak somonos danong minum pos maruh minum ibu piau lau menduloh di hutan lalu Tuhan kau mau tima inokkan hutan. Pwede loh, foto dito bang yang dia? Baru nama lu ngedoh? Iya bang. Kemudian dong doang. Biasa loh yang dia baru-baru marjalan. Kalau semua dulu mau batu naturas tiba bang. Sedang binodo deh. Gue marok kono nih. Darong holong naturas. Mulut sukian. Di hutan nga berangkat kami dot o matugo puyo mabardalan niyo may dinaray si isuro mau membuat dagkarakan hawin sa adong pok na laong bardalan sa adong rubo na marnako ito isang nari salak niyo mga laut ko Masaya biang dia mengerukar sidang ngolod do songoni. Forse ya mau Tuhani. Dak posobuni Tuhani, dak tinggal orang atau bagi salah. Atu pe sedetik semenit tak tinggal honon. Olo bang. Mula tima di hatani spasingot niya bagi. Oh lagi. Alia beli ada mo. Noksi do na marjala mo. Olo bang. Nahibul berwaktu nomor jalan mo. Asaboy, waso ng day ng pangituwi. Mantap mo lusunan yang dia. Ale sa urok tuho, taringot tuja buon. Manang hape na mga sariso. Rap meta manaw. Contoh na, bulu taringot tu si panganon. Manang hape na dong, bay matalang lagi. Ola bang, namagantu siya ako. Sudah na musik. So paduk ni si julu-julu tubuh. Manis unak pitur di bodut, pahit unak pitur di udahon. Amo sih do lapatan niya bang. Inti di lapatan nah, asa marmanak-manak doho di perjalanan no. Contohnya mulai mardongan, mulai dong di BGH, hatan databu, tu si parayomu, pitur atok di kompagi ho. Mulai BGH musik songona asing, suguro mapigi itu ibadah ho, nok songoni. Oi do ke bang. Alana, oh bu dorak biro,
Kali sampuna berbeda-beda do. Pai maju bang. Arong dia. Dan nasalah hatan nani dokon niya bang nakin. Obu dorak birong. Alay roha isi butosay. Ido nasitong. Dan obu rak birong. Alay sampu beda-beda. Bah, itu apa lagi? Sengaja lo nak kini. Asal mati gak kudo mau lihat kata. Abangon yan, arong-arong sa jodoh. Berangkat maju kerja musik dan dia dah. Oh lah bang, hati-hati bang. Merlupa maju orang kamu dulu les bisari. Langsung dalam kompak kamu ah. Daripada doa baksi bicari ya mga lupa, salah kamu mga lupa. Tama aku berju lagi. Kontak nih gua. Proses bang na. Water lebat. Puasa dengan sanakit di rumah ya sama. Inong pudungo no nakin. Alay sigaro ako. Ya gudang malah sama. Kau kemana sa gudak kudabu. Sanak kuiden naroam. Dagsong hindi bang. Ngedi dia lah si sudu. Nang ada gerejo. Nung na bang. Hira-hira sa tungajong na. Lahi ba na kareyo. Kalau dia lama sih tak berdua aja dari. Siapa tahu wilayah yang patamu. Bek kareyo aro ano na bang. Lagi cuti dah minggu. Aha doon yang maksud niya bang. Oi. Oh lo. Oh lah bang. Oh lah. Mantap, mang kosong ni. Tolak jangan dia, salah kita. Oh lah bang. Dah. Tak pala sana baju ko. Tak pala salay. Tidak apa lagi. Oke, ini roh. Oke, nah nudo. Ada cuma malam so. Itu yang wayo. Ah, Nere. Nyamak ke biti. Bareng ngowe. Ini ada yang tagal mana kali. Area, mulu mga lama ko.
Si malau. Bu tapi aktiviti sunati. Oh no. Semana mengalamar ba? Kita mah, ada amai. Malau itu. Tempat haro ba mo? Ma tempat ni kajol ma mono lama nang yang dok kadongan partongan onna sa malau me malam-malam naik. Wino. Kapag kail pigo di mo. Berat tinggal daw Italia saja bo. Mga lumayan. Kaya mo lumarami ako, warusok ko. Guys, tapi batamon na po. Luwas. Baik, masih tokin sa nang jada. Iya ba? Ay na, tokin. Nang biyabi, stip dako. Kan hindi ka makan. Daw, nga to daw. Sadya tok dah. Selamat menikmati mo di Sokko di Sudung. Ngeri dia mga bagsiri sarong. Ado na sa toktik do. Tapi maruk sa jam ni kay may na. Pas lo kan? Jadi kariyo ibiyaw. Ah, telepon jo bagsisulong jo ba? Sino si? Wala mo. Ima. Nunggu doang gini lah itu jauh. Dang do be. Tidur di mana kele? Iya madalay. Bujur aku nak kimanganya gimana merdala nih. Asal ngulan di jauh naro aku. Tapi olah satu do tinggal di mana di GPan. Nang di sini udah aku. Lah, epe bos, tinggal lai salat di bana di si. Ngai botol lai na puro sa di bana di patamo. Sedangkan alam jauh-jauh tu rasa dang botol di bana do be. Nakar sakit daw neng bebele. To kikit doa. Kurang situ sih, deng si bima udah aku. Oh Tuhan, sobo rupi batamon. Tapi lagi alamat ni Jawi sobo rupi. Buat nama. Kedua hari dubi besonon di batamon ngasong setahun. Om manasik ni namar jalangon. Budiori di mana sih terus? Tang cepatku. Pelas tu jago mau. Kita nang di jauh teh mana naruh aku. Dang lebih barang mulut tu jauh leh. Balai maju telepon di mana? Ini adalah satu-satu. Tu dia ba telepon lai bana. Sedangkan api nasa jauh tinggal nun ni. Mantap mamulusong ni. Jadi buat ambil Kota jalan lagi maju ni bana lai. Suri maju leh. Mulan nun tenggu yau.
Naik jam itu lah penuh now. Ada urusan yang penting. Sama lahir aku lah buai, kalau na benar majalah gimana? Tunggu masuk aja deh. Oh udah. Si itu puang tak berpikir di beni wah senari mata ya lau ngejar gimana sang lam gula beno dia juga dapat ini dong nah. Dia orang anak itu dia. So, dinarok pala si Bisan tinggal di mana? Maknya dulu dia itu di mana? Aduh, ya Tuhan. Itu dia bu jalan lagi bu bingit. Kamar sakal beko. Mau doon itu baktu awe. Sak jalan lagi dah ngarum, son. Dah ngarum tong. Itu dia bu jalan lagi bu. Pergi musik. Kamar sakit. Ali Tuhan, toktong maramo tiaw, nang pesongonon si taonokku.